Haka jingilang kebapan scam ya ki nongkit kambat ki unit jong keseng Confederation of Riboy People uba bandari rentatiang haba jingkran ulong bagaseng kedap da kejing sokya namar ke jinglip lat ke bakha hapo ke distrik borok kawai badak jugupor ke jinglet ot jong ke office MEECL ya ki longyeng ki baklempat siu ya ke bilai kabakador kalong kumba arpau lane laipo hajar kat bagi company ki badani ya ki karkhana baper kisa da ki lais pak klor bat kumta terter Henrik Sorkar kadang penbiang bait ya kalaj wat haba kalaj ki duna hapo jelah Ulo omru basyan geseng kan selej ban khang tala ya ki company ki badon ya ki karkhana ki bom jusu bilaj ladak sorkar kamle AA yik ti karkhana bat ladak sorkar kamla ban penbiang ya ke jingsam ki boarding electric hapo ke distrik namar kumba syukdo begini ke jinglip laj ke bakha kha haribo distrik kedi ko wei ne ki jinge bagi pai ba kilamat la bon snam le bi yang ini kisi inang pan doi ka tiai ka bagi pan na po MECB MECB balai ipan yang negara tay jing jelek bangsa na ka MECB ke belasir kai mentang ladau pajba beduk busuk ladau siu gelai tang spok asan hajar lawan kalat lawan wat dahim piteng sini nang bendang le kalai pun dia andai kebilai tikiu baik factory yang ini factory yang nyam factory yang cenja lais pak kurun siu gelai lais pak kurun nana pule nana studi yang mereka tiai mata ngin sa flash ngin sa mi pajba tek factory ibang siu yang kebilai caksurkan negara ngin lek kam talalu pura ta kare ke thong to banga kadan ngam anur snoi bi ne bang lalong ki bala konkret na bentai ke pi nangila long ready ngala dat ba ma studi ba tiai ngin se mi pajba ne ne le Syekh faktori balai सरकार चला के एक बच्चा जब कहते के पिसा balai आइला tikte gunung siulah di dah kita banginya burpa mat bangun sesimi ki isu anda kala dek por probiang ha por probiang ni lek nyang setrai nginam aila balai सरकार aila lada nging keren lada nging bela semua सरकार jela le sab jar le se ke ba magir ngintip le se ke biang plaj ngintip reni patba jenjar Kabolding kamlan. Baru kitip kulit ladai lingkam waktu hap tubuh pasno. Kalau kau undang, tikam dai mo kamram dengar joki, bagi pressure government. Bakal onra no kabolding. Ladai nyo kabolding nanti. Kapensuk yo pai ba. Kita kidon kulit. Umla kamkiam, umla pada ada su hap muslim. Hap sanumpo nama kamdon kalau kau. Tiga-tiga kadai kejinyo wen, ya kadong pagatan mau mati. Ladai kiwe ki konstituensi ngatrai mentala san senam tam ladai bendio ai kabolding andre yang mawati bisa perbit jaga kerteng kabolding ni yo tikane nakalen juga seng ngin sasium ya kare isu bat wilara ya kasisi bagi libuf na memorandum to home minister bagi pan ya kabolding juga tai ka unsolai police station kata ka balkon ka ibu bat ka ar ka ba nakalen seng Jom kemauan jun kebagi lapun krek mata kebadai bat kedai ke PXC apa mawati. Mawati kalau ada ke balaya, population kalau pun. Tak kasih CXC ngemio. Aji siapa mawati lah ada upgrade saya CXC. Aduh mata kasak ke PXC. Dan kalian juga saya gila sih ke negara itu. Bala pun lah ada ban penkiu perdang. Ya kemawati nak ke PXC saya CXC. Bat apa sedidan kin ayo ke PXC. Kata gemat kebanyakan kalian juga seng kalau aku akmat ngilek so kita atli bat ampun pak dibanding daya keren gimla kemau ti ketika masa dinna nyui lagi kai di sekolah kamdan loy ke sekolah kemudian kat kemau ti konsumsi dikena dikon ti jo pi hap pas sekolah jam sening saselong tambah kemudian di sekolah tak aku ke sentar ke thok metrik ke empat tahun kemau ti kalau ko ni ke nyobain apa ka dong ka thai ni dan keempat yang di kun samla ki berang lumai seka Confederation of Riboy People ihak persingkan apa kali ke kam kenapa magaji muntoi kaluan namta ikun ikti jomi dan kerben skam tonega triba apa snong ko thau pada seng ni berang boy boleh namat bat pi ni lamati aga jinga ti leng maga seng Confederation of Riboy People di kerben skam ai magaji ngatli kan don hapre jongi baro ke badan hangne nang bagila ban pen urlong ya kata ke jingmu